Malim Gyani Suba Lanjaugi Puarida Thadok Naba Yadraba Moirang the Labor Indian National Army INA Complex Asi Makhatana Hena Nintina Semgat Navangasi Manipur Chief Minister and Birina Taubu Iduna Mifam Pangtuna Kupna Kanakray Chief Minister Secretary Pangtukiba Mifam Aduda State Asiki Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Manipur Police Housing Corporation MPHC Yauna Planning Amasung Tourism Ki Makok Thongbo Official Singsu Sarukake Mifam Aduna Moirang the Semgatliba INA Heritage Site Asike Tabak Thoram Singh Kupna Kanaki, Mifam Adugi Matanga Chief Minister and Birena Fungdokibada, INA Complex Semgat Pagiani Shuba Tankakta, Hana Ledam Liba, Fibamda, Amuka Hena, Fagahan Batanatana, Museum Amaso, Semgat Lagani, Luena, Pazahan Bagi Tabak Pakat Hike. Chief Minister Namakata Arduna State Sida Ladiba, Puariga Sagonaba, Mafum Kaya, Semgatuna, Tungi Mirona, Hena Kango Nabaki Wakalonda, Lenga Asina Tabak Pakat Lay, Lenga Pakat Liba, Tabak Thoram Sing Asida Miamna, Mating Pang Bituna, State Sigitang Labalan Sing, Mahandanaba Honasi Hike.